Apkmi lenti ya katma ter Donald Trump hap sange jar kari India bat kari Pakistan. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. Kibabon na kiri kapartay kilasyu abdungong satang ya kasngi balano katma hapdeng kari Pakistan bat kari India kan sakhino nabakat kum kidak kishin kilapau tengkreng basatang ya ka klimat bakadu kan mi pau sundon syaka pertai hapdeng katma jongkini ki artli kiri baya samlang ya uput usam hapdeng jongki kamtam ka jing sedang jongkari Pakistan ban nang yai pen klan cusu ya ki jing ter misail jongka syaki benda jongkari India hadin ban nakliang kibor badai pek ya ka syongsuk syongsan jongkari India kilalek ban bom haduk kendai tliki jaka kibahap hapo kari Pakistan kum kadak ka jing siu nong kliang ya ka jing lek donbor ki kenhun leno badai napo kari Pakistan ban sim ya ka jing im ki mensim balui jong kibriu badai napo kari India haki benta jong ka pahalkam ha ubanai baladep kat kum ka jingkam jong kari India kalalek ban bom ya kita ki kendai tliki jaka badon hapo kari Pakistan hadin bakibor sentiat kari India kilayo banlum ya ki jingte babnya ba halor kita ki jaka badai bala penonkam daki senglek no badai pat bala yok rit dengan hapo jong kari Pakistan kumta naduk katai kamit hi ki sipai kari Pakistan kila persang ban sekaliang syakri India dakaba persang ban tombor daki drone bat ki misai kamtam hagi benta bak kaput bat kari Pakistan bat kari India pan kita baro kibalatmu dakari Pakistan kila pulom no namar ka jingla ki boryada kari India ban pen betino ya kita ki bom ki misail tang hashi tengsun balasiat daki bor sipai kari Pakistan namar ka jingso shirkai ba yo le se kanmi penban kano katma kaban yalam penban syakabajur hapreng jung kita kiri bam marjan ki babon ki nong yalam kiri kapertai kentup ya ka UN kila kerpat ya kita ki artli kiri bakin kiarno nakikam ka jingele ka ba markliang kabala ban walam penban syakatma kabajur ba hapreng jungki dai menta kasngihi ban nakliang Donald Trump ubadai nong yalam barat ba kari Amerika ulap penbana sendon bakari India bat kari Pakistan kilarai ban sangi esiatno lane ceasefire hapreng jungki lengba ka kubor balapa da Donald Trump da ka boong haka jingpen na ka ba kongsan Presiden jongkari Amerika Donald Trump menta kasih sejan ulong baka India bat kari Pakistan kila menjur ban sange ban yale tama bapura bat marnor hadin bala bun si ka jingjur ka jing klumar bat ka jing herkma syasilang put na baro arliang hadin kamit bajrong jong ka jing yakren bala peniasuk dakari Amerika malasuk men ban penbena bakari India bat kari Pakistan kila menjur ya ka jing sange yale tama ka bapura bat kabak kerki kublai shibonya baro artli kiri kibala penonkam ya ka common sense bat ka great intelligence latho Donald Trump hapo kilat social media baper hakajuk kapor nakaliang external affairs minister kari India kata Dr. S. Jaishankar ulap flight lengba ka Twitter jongu dakaboong bakari India bat kari Pakistan mentakasi kilaya snguthu jingmut lang haparo kajing sange pan yasiat hapreng jongki hakajuk kapor foreign secretary kari India kata Vikram Misri ulong balayakut hapreng jongki babaro arliang kin sangeno ya baro kijing yasiat pat ki kam sipai hakno pat hasuny